Emakhosini bogogo nabomkhulu ngiyanamukela ku-channel yami. So today ngifuna ukuxwayisa abantu abathanda ama-takeaway njengami. Guys, I'm not taking myself out of the equation. Ngiyawathanda ama-takeaway, ngiyawathanda, but ngifuna ukunixwayisa, right? Umuntu onabantu abadala awukufanelanga udle ama-takeaway kakhulu. Kahle uma unabantu abadala fanele ube umuntu othanda wena ukupheka. Abantu abadala baya-enjoya makunemfudumalo ekhaya. Abantu abadala bayayithanda indlu enemfudumalo, la khona kuyaphekwa. Yabona indlu ekungaphekwa kuyo ayifudumalanga manje uyayizwa usangena ukuthi hayi le indlu le akusikhaya. Kunekhaya kunendlu. So reason why fanele ungathanda ama-takeaway, it's because uyahamba uya eNandosi. Mawuye eNandosi ufika uyathenga ukudla kundlula ezandleni ezo5 mhlambe before ifika kuwe. Uphekelwe umuntu noma kuthintwe umuntu osesikhathini, kuthintwe umuntu othwele, kuthintwe umuntu oqeda ukukhipha isisu, kuthintwe umuntu oqeda ukubulala, kuthintwe umuntu oqeda ukushaya uma wakhe. So edlozini nje umubi, yabo. So wena uyakuthatha lokho kudla uyakudla, uyazingcolisa. Lo muntu uqeda ukutshafazana, lo muntu wakho uyakuphakela, uyangcola. So ukudla ama-takeaway it's a no. Idla once in a while ke ngoba singabantu siphila emhlabeni. Kodwa ke uhlambulule after that because awazi ukuthi kuthinta ubani wayenzani. Yabona? Yeah. I hope you understand. I hope it's clear. Thokozani bogogo lesele khanya qamabunda uwe.